Aba babenu barwo mu district nka Kabare, Rukiga, Rubanda, Kisoro, Rukunjiri hamwe na Kanungu kandi rutayayo rumazire wiki rube rutebekanisibwa ba Microfinance Support Center barukujunanizwe sente z'emyoga mu ihanga ryona. Aba batandikiro muri Singiro North Producers Dealers emyoga sako kandi aba government yaherize kubongera miliyoni 20 batugambire eco babase kwika rurengorwe kalepo yo kutongera cyo kubanza ba members ba Singiro North Dealers emyoga sako bari committed echaka bano bakunda sako yabo ekindi bine teamwork echaka shate nibamanye kibakwenda kandi nibaremera hanshunga tugira mu challenge tugiraho okuburaburamu ugarura akasenta kayo akubari kuba batuye ngwenu ushanga ubundi cyatuteganisa kumkatunga teams zire on ground kandi zikora kirangwa akasenta ko kabasukora ki kabasukuka. Aba baturwa hari Mahame Financial Services zo mu Rukabwohe okubasa kubegeso kuba kubasa kurinda sako yabo kandi ebi nibyo bahabwirwe batwegise proper management of SACCOs twabasa kwega aha recovery za sente nangwa na procedure iyi turabasa kwera mu loans. Amona mara najya ngusako yaza kutunguka aba bodi bashemereye kwe haro kunyaga wa bodi kubasa kunyaga nibatwara loans zika members ukatuba kunyaga ande cyo bakakimaintain board member na atwara loan ezakubansa nibamurambura nk'abantu bamenda abemyoga kurwo mu cyanga cya Kigezi batugambire begire ndaganso kugira ngo tuzakoresa mani kandi kunayita bakakiko banje tuzakongeramo emigabo nkitwa bebembezi bimwe tubikora bimwe tutari kubihisa ahubwo kutageraho za trainings konkatiya kutwarwo umu training twazagarukayo twite ba member ba body zeitu twite n'izindi sakozi okugira ngo tubase okubashomesa nabo babase kwika aha mutindo. Aba begesi bo kureba ngo bayongera hamigabo kukanyisa ba member ba sako okureba ko bakutahe miringo yo kubanja sente za roni no kweharo kuryana. Abwa TV West Adolf Ayureka omurimbarara.